Всех собравшихся на ночную молитву в центральной мечети Цинтароя ждал приятный подарок. Здесь выставили волосы с головы и бороды пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. О любимом посланнике Аллаха верующим рассказал председатель Совета алимов Республики СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. ليلة الأسرى شاستيق الوقت بيسنا باب قوسين أودع الدرج شاقات شينا هيد أشياء خاطر دوشتو خاطر شاديلي دري أنا يا رب هاي سديل مما خلقتني سميتكم من كل الدين دي سحشين إلهي لولاك قد سهل لي يا حبيبي هاي سودك ويشمل ما خلقت السماوات والأرضين وما فيهن استقرش لاترش كل الدشواس وحوشا سوچوخ دلو كل كل الدشواس وحوشا حقول الدنيا. Священные реликвии будут находиться в мечети имени Абдулхамина Хаджи Кадырова в течение всего месяца Рабиуль-Аваль. Татарстанью, Дагестанью, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Иштиршур, Карачаю, Черкесию, Уж Вобусу Мшхиледат из Делах Вейчух и Низм Ваттадарях Лирем Динях Тикуш Дождол Шор Киетош Киоря Бусулба Уиланд Ихкидер Бахандольш Дал Вейх Бин Кирьетембу إذا ويخ إهية بيشي دنيانا سيلح بوش بوجناخ وتبيغمر أسرش لريش عين بوش بوجناخ تدمي إتسا دال وي تدمي إتش إيش تويخ بين إهية مهية سون إذا سون دزل دوي ويزغل بوش دال سون عيها دل كرد ولرخ لردوي لوي إتسير مدة سون خمبيش قضاء ويش دنيا حنسلوش ووش سبرت بولش ووش إهية ميدوش دال إرسيداها لوي. Перед реликвиями выстроилась большая очередь. Каждый верующий хочет увидеть частичку лучшего из людей своими глазами. Рабиуль-Аваль – месяц, в котором родился и умер пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Именно поэтому он был наделен особым значением и достоинством, а в мусульманском календаре его называют священным. Асан Аль-Букаев, Тамир Хаджиев. Новости.